Dobro večer. Peti put. 17 koraka ispred vas. Moram priznat, solidna predstava. Naše trojke, 17 koraka, rekli bismo izazovan zadatak. Znam da volite izazove, Mirko. Ako ste spremni, Svakako. Spremno. vaše 2 minute počinju teći sad. S kojim je državom Sovjetski savez 39. počeo takozvani zimski rat? Finskom. Točno. Kojim je gorju na granici Francuske i Španjolske najviši vrh? Pirineji. Točno. Koji organ kameleoni ne mogu samo osakaćivati, a gušterice mogu? Rep. Točno. Koja se gospođa sa svjetiljkom smatra začetnicom modernog sestrinstva? Florence Nightingale. Točno. Koje je nacionalno slikarstvo El Greco ponajprije obogatio? Španjolsko. Točno. Sporazum kojih je dvaju političara iz 39. prethodio formiranju Banovine Hrvatske? Cvetković Maček. Točno. Koja je špilja na Medvednici 1979. proglašena? Veternica. Točno. Tko ne može sustići kornjaču u poznatom paradoksu? Ahilej. Točno. Preko kojeg je zaleđenog jezera stanovnicima Leningrada pristizala pomoć u Drugom svjetskom ratu? Ladoga. Točno. Koji je drugi naziv rijeke Dubrovačke, zaljeva sjeverozapadno od Dubrovnika? Ombla. Točno. Koji je španjolski nogometni klub domaćin na stadionu Mestalja? Valencija. Točno. Koji je sablasni brod prema pomorskoj legendi osuđen na beskrajnu plovidbu oceanima? Marie Celeste. Stop. Mladići, odgovor. Ukleti Holandac. To je točan odgovor. Vraćamo Mirka na poziciju broj 10 i nastavljamo vaše vrijeme sad. Koji je francuski car zarobljen 1870. u Francusku? Napoleon III. Točno. Koji je austrijski skladatelj skladao njemačku himnu? Beethoven. Stop. Josef Haydn. Točan odgovor. Vraćamo gospodina Mijačića na poziciju 10. Nastavljamo vrijeme sad. Upravna četvrt kojega je američkog grada otok Staten Island? New Yorka. Točno. Kojim je džez trubaču i pjevaču nadimak bio Sačmo? Louis Armstrong. Točno. Kako se zove znanost o strukturi i postanku stijena? Petrologija. Točno. Kako se zove 100. dio ruskog rublja? Kopijejka. Točno. Koji se naš gradić pod imenom Epidaurum prvi put Safar. spominje? Točno. Koji film Gorana Markovića prati događaje vezane uz epidemiju velikih boginja? Variola Vera. Točno. Koji je sovjetski lider navodno mahao cipelom tijekom zasjedanja Skupštine? Hruščov Nikita. I to je to, ekipo. Ulovljeni ste. Mirko, najprije vama čestitke. Hvala, Tarik. Iskreno moram priznati, bilo mi je, opet bi se kladio na ekipu ovaj put, kao i prošli put na Kotigu, pa nije išlo. Tarik, bez obzira koliko se volite kladiti, klađenje je igra s dvije oštrice. Ja to znam, ali svaka čast Mirko na igri, mislim. Znam da znate, ali u ovoj brzini. A vama ekipo, što reći, bili ste sjajni, ali danas je Mirko bio malo brži i bolji. Vaši dojmovi, kapetane Mario? Ja sam rekao na početku, Mirko je legenda, nema se šta ljutiti, tak je ispalo. Zorane? Jedno pitanje u finalu je odlučivalo. Je, istina. Davore? Dobro je. Dobro je. Biće bolje. Biće bolje. A vama, cijenjeni gledatelji, budući da smo išli prije Božića, evo ja se nadam da ste božićne blagdane proveli, pa možda ne u blagostanju, ali barem u sreći, veselju, u dobrom zdravlju i u vašem obiteljskom okruženju. To vam želimo od srca. A da budete zdravi i sretni, to vam želimo svi mi, ekipa Kviza Potjera i ja ponajprije u sljedećoj 2014. godini. Nemojte pretjerivati, vidimo se odmah iza nove godine. Ugodan ostatak večeri.